O ke vai o manga yo kalia kule pa pa fa palangi. Ele se nga sa fu le mo ia e ka inga me fu i mai ai e manga el moringa minga. O le mengo mai ka o le fa ka nga ka sa wa kule pa. Le ngau o le menga le ngau ka ko vale. Nga ngau onga o le kele o groups. Kele malanga su e kupe. Kele ia malanga nga fai. Nga mele nga o le whewa i a kongi mun muri. Ka usa o mai kule e por menga nga le ngau ka ko valele. Ato ta pena la ia lawa umana. Ta pena le te mi fa umai le mota ole au fa ngalwe le fa la fa umai. Ai ta tau na fa o fa mo moi fe o fa lo ngi o parme. O fa se ngana foi o tupe ana il fono fa vai. O fera e o fa lo allo le tunu ana il parme ne o le tunu. E mali ia. E tau mai se te mi te pale mia. Ia na fa lo benga ke mga o. Tai lo fa. Le te mi nei. Tu mai pese i fai ia inga. O le matou taimi ma le mea o matou teritonu e fe taui mo le palemene ao se ai le feoga le fogofitalai le foa se matou to e faaololo maau atu le tatia maia ia lafetai ua lo faaga molipo ae au palemia o kele faia lau feoga i le feoga le fono ia na ofisili atu ai lea po fea ua fai ai le mea lea forensic audit amoni fea ua fai ai amoni le alofaaga molipo mo le atunuu anga le mai tau sa moa fa moni le upulea o le mete si la fia le lei ai sa mo tato me fai fatasi le na ai le o lotu la i lungo penga ta fai langi la lau le a ngau le malo le anga le mele se me le pepelo le mele fa moni la le upul na au tuanga na tu atu sui matu ia fa le si le muli ai lua lau fio ia na lo fisi o ma o forensic audit fa uma mai le la fa le atu ai le ngata ile ia su nga ho le iskama ho le tamtisi no maliu ia po feu fa ia langa me tauna sil la feu ngal fonga fono fa ftai mo lo no fa malolo sa aftai fo ile feu ngal palmia male ngal fonga lai ia se tu atu le no te ta malo tu mam ta upunei ai mana tu foi le tapu ai le tunu ne te fa pe fa ta ala fonga ta upu ngonga nei efta umane fam sino telele no umane tu leanga tu wa leanga ina ya mani sim fate te isi onol tu langa va pe ni fa fonga me na fai le wai ma le va tu lava lo e fa sa tau fo il fam sino ngai tu e el temi e melli poti alo ia o mana fili committee mo hit and run ma e ole o ngol to eli lungo tino tamale na mliu e o ina awa maua umanisio vaenga o ta vale na maua mai lem salomia mai la tau o le afia ana no fa penatu e le tu mama ina lango i tonu ana te le tato vesi le hit and run le o e tuai e tu fa pea e le tu fa pea pato a to alfa inga malo ina wa maua mele pato nunga na le wa velo viso le leo e le tu au no ina mele langa wa tele le vesi le tunu sa ili la mi tonu le tuturi lo nei ai o manatu e tauna batul minna la fa vasenga tulanga uma mol fetuna ingon ta upur nei sei longa e mau mal mem ni muri la o feonga le o feta lai o tal sangat ai le uma fono le nei fa va no le srosse me fa uma plat testa ta to uma tali de na mai nei motale a tu ufficio le srosse fai umal tatu testi nei tu atu e ma test mo la fenga lo ngal malo pa ru lo ntanga lo ngal malo mo o mutato nei la ta sanga na ina ia manino mana mala ma tatu tele noi le ngol fa la fa sai tana mata tu nei fuio lima ma mata to mo le tatu fitir fa vitau ia ma nang fa lo la fionga fa fitai tele le fionga pani la o fifia loto le fifia Malie fina ngalo fale atu tolu se va se so sonia no fo ia upu ale atu no ia wala lango tatu va tapu to fil tatu va no
e so ni atu le no for tu langa le langa e male ale mta upu le ma mta upu fole ele utu tono tatu tala tupe le fa solo nei na ile manatu no for tau singo le file mu ia ta otor mta upu le pe on over yatu langa ile se mta upu e fai ngo fia on mta upu le vana fe lauto wa ia ile atu no lunga upenga tu fai lang au te manatu ta otor va enga le on mta upu le ele fai ngo fia fa fonga mai sa mo tu langa le na fa i fo ia lau sa no nga lo fionga sui malu fa le ata le ala le langa langa fina ngalo tai on malo asa ia ia manatu no fo pia no fa yatu a tato wo ia la fo ma tato wo ile tala le tupe o tato tanoi ia ele si fo taile mota ale ai ma watu no fo ia ia ta vale pa o mai ili lo no nga wali fa fo male ala ta vale mele fa le tolu malia lo fina ngalo o le o atu fautuanga no fo ia lo fangia le tapo inga o tato watu no ai fai umai lau sau noanga tato wo fo i malo longo le fia ia le fionga o te sta ia lo fina ngalo ai pe on sa no le fionga palmia le ai le ngol naitu o afa o mai le so le lau o fesio tangata malo ai le lau fia le o sa no palmia ke le ko pisa foi la fa fetai lo fionga le palmia fa ka hul mele ia malisimia ka ko kuia sa mo le fionga ia le ku ke o ile la nga fa kai la fa ka ko kui ia manuia lo fionga le palmia manuia lo fionga le sui palmia mo malu ka peneta la vo seu po sala po pa papa e tasi le nga tato mai nei tasi la vo fa vai ia manuia sa mo se nga mi sta lango ia le fu tu lo fionga le tai ma sui tai ma malu sui ia fa tai mo lo no lo fionga fa fo lo sui fo mo lo malosi ia mese lo fionga lo ngal malo ia to on sai mga lue fa maoni ia wasio tato tunu to fa so fu fa tai malo fa tai fola le sui malu o fale atolu ia o fa fonga lo tu malo le foi fa fonga tapo e mai tato tunu ia ele fai mo fia upo le tunu ia e fai foi o paniutu ale panitu a foi o tato tunu tato malo longa o le fiafi o te fasi silatu wa fatatia ese tau lumanga al fono au fai tula fono bolana malo longa le fiafi ma o saunia tau maftanga le fiafi le tina le tato mautala ila madangang falot ia fa maru wa kwa mama wa kunga ia debate ia po se fera fo inga vo sa fai le vale kai el malo ia palmia ia male ko fa fo ia le pule le nga le ma ka ko sa o i langa le ka mo wa kwa la fai meio truck test o ke le lo la wala ka le o sa ngol palmia ia Garcia le malo ro mo ro fai la ko truck test ia male fa ke ia fo wa ro sa o fai ngome o wale o ka wala wa kwa ai nga fai a o mai lo fai lo ia la nga la inka ko rosi va ve ai le fia bo le fa sa onga le meio le fo ngo truck test ia por testing fo la ko lo fa nga ia fo la fa sa inga ai o le fa malo longa ia sa lo si o le si fongo por le lima por le batu le si sa por le batu le si fongo na ma ka ko fongo buringa ia fa o mai ia le la usa ngo ia le pule ia msalo la ia ko la ku la epa ma lenga ka ile li sa ngo ia ma fa no ma vaenga mai ku ia ese mai le pa ki el fast ai ko foi mai il ka pule le va lele okay fia ka ngo ngol pa vale langa lo ke vai pa wa le mele interest ia malo ia fafo o ba le langa ele se me como fil ba le me se foi o fa o se me que le o se project que le mo se ka o me foi le hablar lumbo o se ku ya me se foi ya sa mora ko ya wa yo ka como el Polynesian Airlines ya ma ya foi un faro ku ya ku le pali ilanga fa so sa fai ya mele le foi pe ka furi ngoma ye ke o le me o comme qui o mike le fa pa langi nga mai le ka le me le script nga pe se banga le kiki pe lo pe fu mi ku nga mai
o ke vai o mangai o kalia kule pa pa fa palangi ele se nga sa le mo ia e ka winga me fu i mai ai e mangai el mo ringa minga o me ngo mai ka o ele fa ka nga ka sa wa kule pa le ngau o le me nga ringa ngau ka ko vale nga ngau o nga o le kele o groups kele malanga su e kupe kele ia malanga nga fai nga mele nga ole feo ai a kongi mun muri ka usa o mai kule por menga nga le ngau ka ko vale o le la ke kirkilo ki iwa langa o ngau nga mafu ai ia finga ngol vale le ia marsa nga funga nga a fonkoe la wofo nga le nga mafu fo im ka upule le ba kule wa nga le mo focus ki ai australia mo usila kususinga ba nga le e fai fafo o mele le e lo se mele anga e le fo e wala sa mai ka waku pe maka o le arke le o le afianga o ka koku i poro ke ki mo me ku pe ke le ia e fa nga ele o hanga ku ai pa wal mele ke waku langu ai o ka ko vale ia ka ko vai sa nga le al parimia ia male sa nga a sa fa piko ia fieme nga faila makangol kausanga nge au umar fai nga parok at the most. Olea, il valele, awete popole, don't worry. Even if you don't need to spend an investment for a plane. Pule, wait. Amle tunu. La wafa talisa moyo maya invest valele. Now, one of my pet things, that I seem to have been confronted with, which I thought was really unnecessary, was this whole thing about having a national airline, right? So, I mean, we've had the experience where, the airline just goes broke and government has to supplement, and it really impacts on government budgets. There seems to be this idea that if we had a national airline, first of all, it would be cheaper, which is complete rubbish because, once again, it's the scale of economies. What do you do with one plane or two at the most? And to my mind, if we didn't have, airlines servicing Samoa, and we have Air New Zealand, we have Qantas, we have, Fiji Airways. If we didn't have those services, then as a government, I think it would be something we would have to address to ensure, transport and connections and so forth. So that's just an example. Where do you put your priorities? Whangai e kakongus pepa mai Australia ma nge fui musila. E arango lela o kalanga kuim ka upu ia walanga le sa whaparangi le e saunganga a fia me. Aro kalanga ia fia me. Ile ngau ole o kampangi. Ai kele inga koe whaaola ola e whainga malo. Makari whainga akula i mele fast. O kasi nge wainga sa nga iei o se wa lele. Kasi pe lua. Ai inga ua whaia inga ia marwese ia fia me male fast. Male sa whaia inga. Lea il kau kalanga lea. Ngā makara kau sangei. E whoringa mai la wa suila ki lava le leo o fia me. Inim ka upu le wa lele. O le kau justify mai fia me pe kau saunga mai fia me. Pe e kau au num ka upu le wha pe ele e whinga nge o kako wa lele nga i ngau. E ngau ai kele nga koe wha kupe ele malo le ngau. E whinga ka upu le saunga mai i ole ai kiele wha pe e whinga nge e kaungo fia pa se seo wa lele. Ele ai ele kaungo fia. E saora ke au fia me le menga walanga o mengi o wa lele. Penga se fupa sengi ia ngo fo fa kaungo fie fo nge kau ba ko o ka e fa kaungo fo sometimes 20%. A mo lo supa senga. Kau karo le yo ko pases. E ke minga fa ala sa ra be pases se fa pe mai pases se la mo le iva se la. Ai ke la ku fa mai wo le se pases se wo la wa fe lima se la wa fe ngo se la me fa penga.
ia a wala nga e whaawangoa, lea ka saunga e fia me, o le upu whapea, o le whai o skako wa le pa ue pasese, e le pa ue se pasese. E kau ki kukusa le leia ma le New Zealand, ma le Fiki, ma le Qantas, nga pawa meo le se senga whakaungo nga fua, kaungo fia ia. Ia ai fo la koka iala, o le whaingo pasese, a whapea e pa u pasese Samoa. Ia pe nga se lau di masfuru, a ke lea, wuru se lau pa umba i le whea le New Zealand. Pe a whapea la nga e mo se pa u whapea nga. Ai erkele o waalele umangi, e kai kukusa umalava ala ko pasese. O le si vaenga lengo wakusa o ngoi fia me whapea. E kaule mga amir se kako waalele fau. O nga le iai i le waale le New Zealand, ma le Qantas, ia ma le FPG. E lano mako whapea. Anga whapea le ai vaanga le waku Samoa. Wa mga amir kele la kako se waalele. Ai fōringa mai o lai vaanga. Ele o mga umia kele la kako se waalele. Ai o mga upu lea nga mafua mai. Inga ua langa e whonkoe. Ua langa e whonkoe. Whapea fōrele e ke le se kupe malo e aluai. Ai le isi e kau le financial risk. E lenga kau e whonkoe. Mangkua whainga mai e whonkoe. Nga pasa se mai lunga le ATP ma le IFC o kampang o whange o wharekupe e lonu mai kupe whaonga. Ai, e lesi me whapenga o gausu e umakua i a records o karangwanga. E lesi me whapenga, paua me o le whaukuanga wharekupe nge. I se ka iala ma se awale sosoangi e Samoa. Inga i awangi koe ngaun kako waalele. Ma whai whaalele. Ma awangi kako koe whaia mea ka ue kule epa. O le ki e waalele mwhea i waalele e kong munmuri. Longo winga o se kulanga wha pisingisi lelei. E lesi mea e alenga ngau se waalele. Ai, o le argument nga, o le leo amai e sao e kia au le mero amai e Australia ma vaenga le whai me ngei. Ele o koutinga le ia kampangi wharkupe le ATP ma le IFC. O nga, ele eisi me whapenga, pawa me whamai, kilo, Samoa, lako whaukuanga. Ma ai, ia mele leba ai se kanga kai me yo aviation expert consultants, professional consultants. E mawhai ei o ngā sosoangi. Ia Samoa. Inga e mou se waalele a ongi ngau. Ai, e mari e ke au le saunganga le parimia. O lawa iei langa fufuanga. Ma mao lava. O le se senga i o kaka whai pisingisi. Ma kanga kai ia le fa mai ia kule pe ia langa pisingisi o whaonganga kuper malo o whai pisingisi le malo o fia me so o ngā kukong o lauli o skaka whai pisingisi o lala fōrea len kene ia vai aku i sangu i ngā lauli ia ngō vai aku o le wha fuafua kako waalele inga ia auangi i ngau kako waalele ma ia kwa furi kaka whaongar waalele ma fua mai la whakaunga kako sia se wha mai lima se lo kala Samoa le mau lalo o le sia kaka kau whaakau. Ia, o keo whao kaka ngai whafu awha e lua se rau kōsuru iwa awhe ia kaka i ngai ngusila. Ia whaakau le sia awhe kāla le awhe kāla kanga. Ia, pe lua awhe pe lima awhe wa o kaka kere kupe kere fuila ko me whaakau. O nga kau whiorola ile sosangi kako waalele. Ai, o le plan no ki ki ia whangangi le parimia. O leo wa umanga seke le parimia. Inga ia koulu waso o kako kuku o kasi. Koulu waso. Kako vai koulu waso rinke ak ngei makau kia. O skasi ngā vaenga leki kilo iei mamao. Ili whangainga o kako waalele. Vai aso kumanga nguu leo o whailo mai mo se tema le sui e kako ke wila. Kasi le ngā vaenga. O waalele fo le whakuku ia. Ile ngaka mo le leo kako kanga ke Samoa. Ai o le waalele fo le kikira ku inga. Home for Christmas. O ngā solo kako kisimasi o kaimingi a misa kire o isi kisimasi. So le ofi Samoa. Afa pela ko inga mele kupu. Il kako waalele ma moringa mei. O masaro ke kiro kako le lua ko waalele a. Ai mangai kako polala wat fufuanga maro kako langolango. O le si me kako kikilo ye. O mei o aso kinga, aso kama. O le Easter,
o whangange o reunions po yungi a whangange whakasinga ainga, reunions a ainga, o mei o kako sa whai, o as whangau, o maliu. O le kele i o mei o le ako kupua ingei, pēa whai whais kako valele, mai e whai e whaingo fie o ngā whasosoangi i wha akumuinga o kako valele. O mei o ka alonga, o a onga, o le kele i o a onga ingei e whaila ko me whainga trips, field trips, ia a le whainga promote ia onga la ko e ave umaraka kai Samoa, wai maua uma Samoa me maua isi Pasifika. Pe a whainga i le leinga, ngā whaile vaenga leia. O le mea siri ngā kikiro iei, which o le mea whainga kaunsi sila iei whonga whaavai. O wabau lai kongo lako ngu uma mai kumalo, o le mokua le leo ngā mea mo le tourism. Ia kofu le kumalo, ma koe whaifa le leia lako wabau. Wa sara pore whakau sanga karuainga ngō i Samoa mo ka miro mei. So le koe kiki ale i loa ia mai mau ia ngofuanga ia e mau hoi kupe ngisi o ngu. Kai se fuka ara, kai lima ka ara, kai losu ka ara. Ai lo lenga ba ai. Ia kia ula ele i ngisi polo keki siri on ka ua i kumalo. Ore koe whai o wabau ngei, ia po sacred sites. Inga ia a vea mangofuanga e aku kaka maka i fafu. O kere whao kaimi o kakoangi Samoa. O kere o kaimi ngō i Samoa i baiaso e ngō iai. O kere lau maka. O Samoa lava ile i yo nge ngofuanga. A veanga ka ua nge kau o ngā elwhanga whaavai. Inga ia whai whaare lei, ia sacred sites, ia po wabau nge. Mō kaka maka. E lenga ke Samoa, Pālangi. Ia e mau e fo i makupe ngu ula koui. O le mea whaopopo, ai loa lai malanga ke kele o ako Pālangi Fafo, whaingi umu whai mailo, rosu kāran mailo kusape, kasis whasi whasi ufi malingiu, e whaakaula we Pālangi meanga, e o mwai kaksamoa e whaakaula, pēa whapea o se vaenga ka ua ngai whai o kuku ulunga ma manga ia kako maranga ma kako baalele le kau fofo i lau manga kungawa. O se mea kakau whai o wālele. O se mea kakau. Mangkua, aka kōngi Auskaria. Ia, o le malanga e kase wālele kaunga se vesinga mo ia Auskaria. Wa alu Gold Coast i Brisbane. Alu i Sydney, alu Melbourne. Wala wālele ngā e kawanga Auskaria. Sau ngengu sila o Kilangi, Wellington, Christchurch. E kase wālele kawanga ngā. Aka kikia fōreo i Amerika. Ia o Hawaii, San Francisco, LA. Whaiwhango Utah o kere kako Samoa Utah. Ia e kwa malo ma la ko fufuanga ia kia wa ia e ka ua whai o se wālele. Kusa peka kia magare kasi, lua, koro, maa ia kere. Ai awangi o kako whawai le wālele. Langa o le menga le maka ia koe fafo. E lo ika lesi a fafo i kako pākeki o pākeki la ko o le mea o mga seki. E whange pāsi o rokara o pākeki rengi. Whamurumure o ka koe pisa i kupe e whaongar malo. Wa yoe so se kupe fa ngal maro kongo lua lima lua fiku. A vese lua fiku. Ngau pa se kara kupe le. A kongo e inga suia inga o whaonganga. Nanga whapenga me whingar pākeki. Ele whapera vai aku au o laini whaongar pākeki o lesi mea ala lava ala usioki ma lesi ku. E whain malo o whaifiku kukaika. Inga ia whaonga i ko kongu o le menga pāsia el palmenge. O le kalanga e whape e pulen malo i le awala e whaasoa e kako kupe ma se le ia o le vanga ka ua ngā le e kau awaku o ke fia pai e mka upu le kau langalanga le i me e whape mai o drugs o whangongoa sa o whakarongoa mai e whawhinga waksa o whape langa ngō bai o maka nga vai o maka le polkasi i vaongo. Vai le levang fai sa mo le mele. O le mele o le avako leu kai fafo. Ai ave siaki kua. Wakakau i le malo ma le makanga renga o kiuke. Lau fionga pale mingska ia mas fol kako kapingeka. Ka ofi le mele o le ave o uka containers. Po se uka a whaloloa. E ku i whaloloa ngā aku leo o kasa me siake inga. O inga le sao koi whanga, sao koi menge whala o whasainga.
siaki uma lava mel mala I o le wafu. Po le le kele, po le me fai. Aua ngi a venga se container po se uka e siaki I se wharoloa. Po se ofisa o Mekau Freight, o mga whai pounded area. Aua ngi koe vei kua. Samoa, lai kiki o Samoa. Awa ngi so le o le ka umangi e ave kua ia meia ngā wakure o kankai e siaki o. Ngā kumongo kwa kupe le siaki a mangi mea. O ile le mafua koe ngā waku whanga le wha kula whangoa. Mawhara o whasa inga. Mawhara waku ka kala container ngā la umbai a mera pi koe luma. Aile o siaki ngai kua. Au kua lai ei whanga ma drugs ma ka avale ma mele kaunga wakua ile kongo invoice le fai ka upani mia ma meo fake invoice. Ore ke lei or kupe le malo. Pe siaki me olma I ole le waf. A waku ngiska ka whainga loenga I le waf. E fsoswangi e le leinga e whai o nga maua uma mele kongo container. Ma sao ai kupe o kiukenga mele kongo container. Awangi ko e vengi me siaki wafu. O waku nge whamai e o isi container awi kongo whaloloa. Ngā wakula ia lea e wakul custom o lewa kalai container whao ngā ai wakul custom e siaki. O isi mea e waku ngar kalai al container ka kala mai kua la umai ngai mea lai piko ai luma. Ia, umai ngā. Ai, o le kasi iwa ongo po le iwa fiku. Ngō bai e mea ia. Ngō bai container lisi vai ngai mako aku ngenga. Moko aku le ili whenga ngengu sila moko aku le moko aku e whai container. Pape aika e siaki le wafu. Ai kosa mara container abe loko pā. Ngā loko ai loko pā whamai le ngā kuru kasta. Ai mea lai kongo container. Whamai ia meo kaumai me whamai. Ho ia. A whamai le seri inga whamai. O lai mar ka avale kongo. Whamai se vai ngar ka avale. Inga kosa marka. Aile o ka avale kongo o invoice. Ele o iei se ka avale kongo invoice. Ai whamai ka. Oi, lai mar ka avale kongo. Whamai isi kosongo mar ka avale. Inga kosa marka whamai ia. Oro ki e whangar ko ka avale. O koe ngā mea whapenga. Anga awaku i langi whanga I kongo container nga. Awaku e mangi whala au. E le kai maua. A le wo whaalongo laka kala. Nge le weekend linkengi. Weekend linkengi. Waka kau. Aua nge koe vengi container mangi uka po nge arawa koe ngā mea ave kua. Ia siaki me le wafu. Maua le ngā, maua ngā kamai, lau me whafo container. Se kai mika ka wha I meo scanners ma mea whai. Ia, o kere lenga. A whai o scanner maro rosi ma le lei ma wha ngai le lei. A nge ia ingusila. Ne whoke bai nge ingusila. E kia ngai scanners o le rawa lau ai a container whafo. La ke vai mea I la siaki lau whafo. So e kia ula kou ia ole kako o le main entry lava ngā o mea whanga le whakula whangoinga. Ia ma kako trucks.